Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki pulit penyai kali ke Shillong Traffic Police. Ringkat bat ke nongnya kali ka mai local taxi, bat tourist taxi. Kila pelong ya ka jile kai football paralong. Ringkat ke jingten su thupai ba ya ki kendon an. Habanya kali hasurong. Ha ka jia khon ka balalong hamadan he mini stadium Maulai Shillong. Ha ka arphon rai terek unai wing arjarapsan. Ka sinjo ki nongnya taxi sor, bat khapsor. Kila yora ya ka nam job. Da ka bapelim ya ka kunhun ki pulit ka tanat penyai kali. Da saula argul lingba ka jia shoot penalty. Ha ka ni singila sakilang the Superintendent of Police Traffic ka East Khasi Hills. U Kamakhya Prasad. Bat ki nongelam jong ka sinjo ki nongnya taxi sor, bat khapsor. Kerpat ia ke East Khasi Hill Local Taxi Association Singapura nang ya wan den ru in ya arpungut mo kitu ki piliar ba arpungut ya wan dolang kinal di The best goalkeeper John Kilbert Pongro. Kita request additional jongi ban hand over the trophy to the best goalkeeper. Nanda Don Sakaway
ke special trophies. The eldest player of the tournament, Pius Maulong, East Kasihil Local Driver Association. Request Sir SP to hand over the trophy. Kilansman Singapore 1-1 sini cekmat babi memento ya Kilansman jengi. The trophy to the runners up. Sejuk di nonyak sisir.